Skoraj 4 leta je bilo v času vojne vihre Sarajevo oblegano mesto, več kot 12.000 je bilo civilnih žrtev, od tega 1600 otrok, a tudi po 3 desetletjih na dan še kar prihajajo srhljive zgodbe. Tja naj bi hodili ljudje, ki so plačevali za to, da so z ostrostrelskih pozicij streljali na civiliste, kot kaže tudi naši zahodni sosedje Italijani. Novinar Ezio Gavazzeni se je oprl prav na dokumentarec Sarajevo Safari slovenskega režiserja Mirana Zupaniča, nato pa sam raziskoval in ugotovitve naznanil milanskemu tožilstvu. La persona che mi ha parlato faceva parte dei servizi di intelligence della Bosnia e Herzegovina durante l'assedio di Sarajevo. Gre za Edina Subašića, ki že dalj časa trdi, da se je to dogajalo, vsa zanikanja pa da so zgolj poskus odvraćanja pozornosti. Za sad je poznato da je skoro 200 ljudi dolazilo vikendima u turama po njih 5-6 i koliko je to trajalo, mi znamo da je 93. i 4. da li prije toga i poslije toga, to bi se tek trebalo raspetljati. In to se bo prej zgodilo v Milanu kot v Sarajevu, je prepričan Subašić. Najmorbidniji aspekt čitave te da je postojao cjenovnik koliko taj vikend lovac treba platiti na Grbavici pripadnicima srpske vojske da bi gađao civila, odraslog, ženu, dijete, trudnicu, vojnika. I mnogo veća cijena je bila za djecu, jer obično su djeca bila s majkama i oni kad ubiju dijete, istovremeno su ubili majku, jer taj život majke koja ostaje bez djeteta je bez značaja.